Alhamdulillah kamu kata di Vancouver International Airport mengandalkan si Kevin anak biru dia. Ya, do ino live pero ko dang da war mo. Tung live Bang Amri bay. Bang Amri. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, I'm gonna, yeah, we can start off on that first, and then I go. Alhamdulillah. Hour and a half, 2 hours, yeah, it's fast. Yeah. Okay. Bantu. Alhamdulillah. Kamu dah Ferry Fernando tahu banyak kira. Kadang kamu kira video ame katro gede. Alhamdulillah katro Vancouver. Ya, nyokai lah muda Amri yo. Nah, nggak lucu lah muda. Ini luar apa tu? Pihak nak lagi pilih. Ngelom dah ni. Mungkin saya baru pada minit. Mata tiju lagi. Mata tiju. Ya. Yan, Vancouver International Airport yan. Ya, mendarat ayo. Pajan ke mendarat ceh. Nyoka dumbit dari airport. Ormo. Katruk rumah yang mandung kat tengah. Katanya labah mandung kat tengah. Hebat. Kat tengah. Kenang kuah belakang Eropa. Minggu ke kat payah klik. Kan? Ke payah betul, betul kalau yang kebah mandung. Memang kuah belakang balabu.